Churachandpur district ka Tharum thona thara omnuwa section za assembly police siamani Churachandpur district ka Tharum thona thara thlena wangin Manipur sarkar chuan thlani chhungatan section za assembly police siam belleta a December ni sompariata Nimalpol panin kara boina chuak le khopui chunga mun thren khata Tharum thona thleng train abik takin thingkhang phai khua report ani nuwa heti hian section za assembly pali hi siam belle ni ta ni boina chuaka wang hian tual chung thunei tu ta chuan rang takin section za assembly pali an kalpuya he thila hian boina dang le thudik lo the dar ani lo nan mi pali emo aya tamemo in khom khapani heng malak na tharate hian khotlanga mon na duam takle veng chunga mi puite himna tur arwa manane section za assembly pali posayani hian sarkarin remna siam thatle thil duam lo dang thleng tur venna tura a in pekna atilang chiang hle ani districtin Tharum thona nulama thil thleng le socio political issue kalmekte ala chunjom zel wangin section za assembly pali manhun rei jok chu khotlang thatna tur zoka ngai tu le dan le thupek vonnun le na turin atangkai hle ane Myanmar nam sipai te hian China in helle Myanmar ro rel lai sipai hunta in kara in ka hai siam tura in biak na nei ani thu soima se Myanmar nam sipai te hian bai puyan thlak chunjom zela hunta hi an tran hunat leo jok nei na langa an din mun an hlo chho mek zel bokani heng pol te hian hunta chu civil mi te omna hun thlir sang lawa bomberman manga bai pui thlaka an puwa Myanmar hian mi sang tam tak anin son chuak to ane Myanmar tang hian mi sang tam tak in son chuak to a India state Manipura hian Raltlan sang ruk chuangin in humhimna an nei to bok te in Palki Sarma chuan a soi Myanmar mi pui mun thuma thena mun khat mi makta duai sompariat chuang ta chuan tranpuina an mamo te in United Nations chuan thole ni khana soi nakuma tranpuina tan dollar tluk le ding on khat chu mo zol pui no khana ta na delane Southeast Asia rama hian kumthum don kalta sarkar paithla ni nuwa mishing te den mun chu a chezwal hle ni in global body chuan soi Even Office for Coordination of Humanitarian Affairs OCHA report chuan Myanmar hi kumsang ni somni palia chuan adin mun hi tun angreng ani chuan a chle don ani atia February sang ni somni pakhata sipaiten anlak lu nuwa civil mi te chu lau thong takin an kho samek renga hei hian mishing lam khosak ati har sa tak zatani ti in UN Office for Coordination of Humanitarian Affairs OCHA report chuan atarlang tuna Myanmar rama tranpuina momo mi maktaduai sompariat te hi kumkhat kalta ain maktaduai khatin an tamzoka sarkar paithlak ma kumsang ni somni ain alet sompakwai nan tamzoka ni no pangte hian boina na satak an tok meka no pang maktaduai rukvel chu har satna tok me kan nia boina chuaka wang hian mundanga insonan ngaya an risel na le an zirna lamte po achiat pha hle ani eile in lama har satna an tokin in ven himna an nei thatok lo hle a norlui an nia hei hian rilru lam chenin har satna asiam na sa hle ani ti in evena interim archaeology course chuan a soi ani hi Myanmar ramtana humanitarian coordinator nilai mekani report chuan mipui tam tak tranpuina momo tlan chiata chungchanga anruwa manna le an ngai to na te atar langa December ni sompakhat thlengkhan mi maktadoi ni le point rukvel chu an chen na in atangin no chuan ni a nikum ain maktadoi khat point khatin apungani October hlatop lamatanga inson chuak to te hi mi nuai ruk sing ruk chuang an ni analyst chuan
kum sang ni som ni pali an thlir lok chuan buaina le tharum thawna chu tun ai hian ala zual zel tur thuan soi ti in report chuan a soi chuti rualin civil mi te chunga sipai tharum thawna na sa tak chu na takin an dem thuan soi bokani hetiang din hun khir tak hi ngai to chuan OCHA chuan kum sang ni som ni palia Myanmar a tranpuina pekna ata na ngai poimo ber tur te nia hriat mi makta duai nga te tranpuina turin thole ni khan makta duai zakwa somkwa pali thopui turin angen kum sang ni som ni pathuma gross underfunding mu to te kha kan tile thailawani ti in korsi chuan a soya kum sang ni som ni pathuma tranpuina dong tura ngai poimo mi makta duai khatle point kwa te hna thlenglo ti a soini UN International Aid Program tamzokin suman klema wangin mi makta doi tam tak nun na chu din mun hlom taka ommeka Myanmar ram chuan arang thayang bera thai to pa chua angai ani ati aram mi puiten an ngei nat lo le an du lo hunta sarkar sipai hian India ram tan hian hlok na le ming thatna eng ma thlen lawani chuan New Delhi hian Myanmar lama hoya ruah manna thar zok angai tu anon le ahun to hle tin korsi chuan atar langani khochak sipai ho tu Lieutenant General Rana Pratap Kalita chuan Myanmar rama namro rel na diklo tak chuan Manipur ven himna ti chemek ni na soya mei thla tang khan namin kar boina na satak athleng to a Mr Kalita chuan marchak state ral thuam ruk bau tam tak om chu Manipura tharum thona a om chun zom zel na chan dang ani thua soi heng sipai ho tulian pakhat thu soi hian Manipura ven himna bo ruak chu adang lam zela a chetak zatani ti min hriat non tirani ma se New Delhi in Myanmar chu a policy ngai tu non tir turani ya February sa ni som ni pakhat khan a then omram sipai ta chuan democracy manga thlan sarkar laka helna an chok chuaka sarkar chu diklo takin an paithla ani mei thla khan United Nations chuan sarkar paithlak ani nuwa India ram chuan Myanmar hna ral thuam le akai hnoi bungrua dollar makta duai somnga pakhat man apeto ti alo soi to a minister atanga top diplomat le security official thlengin India chuan Myanmar hian ramchung mun zau taka sipai ro rel tu ten mi pui thlopna an nei lo thu fin fia na apun zel lai poin Myanmar official langsar tak tak te atir bel zelani India kalphung du tu te chuan New Delhi le Myanmar ram in zom na chaklo tak chuan a then om ram chu China kota a hroi lut le zual don ni in an soya New Delhi hian ram riven himna baka Southeast Asia Transit Project Shangatan Myanmar ro rel tu tenen tho ho na thatak an nei angai ani ati ma se Mr Kalita bau khan na hian Myanmar hunta in India rama ramri an kol na le ven himna chuan tlak chiat lama pan mek zia tar langani diktak chuan kumsom chung ram chung mun then khata ram chung helna ma chon to Myanmar hi tunlai hian sarkar paithlak ma ain politics le ven himna lama buina na sa jok atok meka jelatang Nobel laureate Aung San Suu Kyi National Unity Government paithlak to nena inzom activist ta chuan sipai mun pui mo lai ta chu an bain bai puyan thlak fo thena nam sipai pol dang ta chuan khopui le province eng emozat mun zau tak chu sipai kuta tanga lak le tumin an thok ho thale ani khati zong khani phot se video dot le lo chang le don nia